Ndabyibuka neza nibwo hari hasigaye batanu bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda, ubwo babiri bari bamaze kuvamo. Urabyumva neza ko hari hasigaye batatu. Nimero 44 niwe wari ku mwanya wa mbere muri abo batatu bari basigaye. Nta wundi yari inshuti Muheto Divine. Ni hahandi batuzaga agatima kagatera udasize nabo batanu bari bari guhatana ngo barebe ko havamo bahiga bose, gusa buri umwe ku ruhande rwe yari ifitiye icyizere cyinshi. Gusa byagira kuhamagara ugiye kwivuga ubwoba bukaba bwose. Dusigaranye abakobwa batatu, muri aba hagiye kuvamo umwe uri busange aba babiri hano imbere, ari nabo muri aba batatu hari buvemo nyampinga w'u Rwanda 2022. Umukobwa wa gatatu mu bagiye gutoranywa mu Miss Rwanda 2022 uyu mugoroba ni nimero 44. Ryari ijoro ry'umugabo, hahandi abana baba baryamye, kuko ndabyibuka neza byari ibirori byabaye ari mu masaha y'ijoro riniha cyane rwose. Ariko umuntu atakwifuza gutakaza n'umunota n'umwe, kuko ibirori ngarukamwaka byari akataboneka, byagarukaga bikumbuwe ndetse cyane, ndetse bifite amatsiko adasanzwe. Bamwe bagira bati ese ninde uzaba nyampinga w'u Rwanda uyu mwaka? Twigarukire kuri top 5 yacu, twibukiranye ibihe bitazibagirana mu banyarwanda kuri iriya tariki. N'ubundi nubwo ibyo byose byari biri kuba, hari abari bateye imbono umwari w'uburanga buhebuje. Abenshi muri bo bagira bati rwose nta wundi n'inshuti Muheto Divine ni ugomba kwegukana ririya kamba. Mu ntambuko nziza, icyizere cyinshi, kuvuga adasusumira, ubwenge yakoresheje mu gusubiza bikanyura benshi. Indangagaciro zandanga nyampinga w'u Rwanda 2022 ni ubupfura. Iyo uri imfura ukunda igihugu, iyo uri imfura ukunda umurimo, iyo uri imfura wubaha Imana, iyo uri imfura ubanira neza abandi, dore ko imfura zose ari inyangamugayo, ariko inyangamugayo zose ntabwo ari imfura. Murakoze cyane. Thank you very much. Uko gusubizanya ubwenge budasanzwe hakiyongeraho n'ubwiza buhambaye, nibyo byatumye Muheto atambukana umucyo mu kanama nkemurampaka, ndetse n'abari aho bose bemeza ko ari we mwari ukwiye iryo kamba. Nako byaje kugenda, maze inshuti Muheto Divine ahiga bagenzi be yegukana ikamba ry'ubwiza mu Rwanda mu mwaka 2022. Number 44. Contestant number 44, Shuti Muheto Divine is Miss Rwanda 2022. Contestant number 44, Miss Muheto Divine. Congratulations to Miss Rwanda 2022, Shuti Muheto Divine. Impamvu natangiye gutyo, nagira ngo twibukiranye ibihe byiza byaranze Muheto Divine. Muri ibyo bihe ndagira ngo tubisanishe ndetse tubihuze n'inkuru igezweho kuri yo kugeza kuri ubu. Intero n'inyikirizo nimwe ku mbuga nkoranyambaga ngo Muheto Divine yabaye ingaruzwa Muheto y'inzoga, naho iby'ubwiza na nyampinga yabiteye ishoti. Ngiye babategure nkaba ngiye no kubagezaho kino cyegeranyo. Ni Habimana Jean Dodi, iyi ni Deep Media TV. Ikaze mwese mu isi ikaraga y'ikoranabuhanga yigaruwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, bakaba bakomeje kuzonga nshuti Muheto Divine wataziriwe aka kazina.
Uyu mukobwa witwa Nshuti Muheto Divine yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, akaba ari we wegukanye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2022 nk'uko twakomeje kubibona. Uyu mukobwa akaba yararangije amashuri yisumbuye. Uyu mukobwa ukiri muto mu minsi ishize yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo gukora impanuka. Ku munsi wo kuwa kabiri yari tariki 29 Ukwakira 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto ko yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha akurikiranweho ibyaha namaze kubabwira haruguru. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na polisi y'u Rwanda rigira riti: polisi irabamenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Polisi yongeye ko ibyo byaha atari ubwa mbere yari abikoze, dore ko no muri Nzeri mu mwaka ushize nabwo Muheto yakoze impanuka imusigira ibikomere bitandukanye ndetse n'imodoka ye ikaba yarangiritse mu buryo bukomeye cyane. Tariki 31 Ukwakira 2024 nibwo Miss Nshuti Muheto Divine yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho yari ari kuburana ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku byaha yari akurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Uyu mukobwa yaburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu. Muheto yabwiye urukiko ko yemera ibyaha yari ari kuregwa uvanyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Ubushinjacyaha nyuma yo guhabwa umwanya bwavuze ko uyu mukobwa yanywereye mu kabari kitwa Dovi, bigeze mu masaa 6 z'ijoro afata imodoka yarataha. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yaranyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi ndetse n'umukindo. Ubushinjacyaha bwavuze ko bigize impurirane mbonezabyaha busaba ko yahanishwa ibihano kuri buri cyaha. Gutwara yasinze agahanishwa igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'ibihumbi 180. Gutwara adafite uruhushya agahanishwa igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10. Naho icyaha cyo guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka ugahanishwa umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 30. Byose hamwe kikaba igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 220. Muheto ndetse n'abamwunganira mu mategeko basabye mu rukiko ko ibihano yahawe byagabanwa. Byarangiye Muheto asabiwe gufunga umwaka umwe n'amezi 8. Ni ibintu byavuzweho ndetse bigirwaho impaka na benshi ko dosiye ye itari ikwiye kuvamo igihano gikakaye muri buno buryo. Ese ubyumva gute kuba nyampinga w'u Rwanda agiye gufunga umwaka umwe n'amezi 8? Ndabashimiye mwese twabanye, njye abategura nkanabagezaho kino cyegeranyo. Ni Habimana Jean Dodi. Iyi ni Deep Media TV. Imana amafaranga mu bitunge mutunganira. Ndabakunda.